Erdogan da dobije Nobelovu nagradu za mir. Sijarto, podržavamo inicijativu zbog njegovog posredovanja u pregovorima o Ukrajini. Mađarska podržava nominovanje predsjednika Turske Erdogana za dodjelu Nobelove nagrade zbog uloženih posredničkih napora u pregovorima o Ukrajini, istakao je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto. On je u objavi na društvenim mrežama napomenuo da je do danas samo Turska bila uspješna u posredovanju, uz podsjećanje da je sporazum o izazovu žitarica postignut upravo zahvaljujući naporima Erdogana i turskog ministra spoljnih poslova. Danas se pojavila inicijativa čija je suština da predsjednik Erdogan treba da dobije Nobelovu nagradu za mir, pošto je jedino uspješno iskustvo u vezi sa posredovanjem u Ukrajini povezano sa njegovim imenom, napisao je Sijarto.